اگر آپو ديركت نديركت جي قسدي وهسدي وصالح مسلم والدار خليل والهام احمد ومظلوم عبدي بخوازن بيجي شكا دينن از بچكي بقسدي ر ازيد ببم آلي كار برسينكو گرك ورن كرن برسيكو مظلوم عبدي بيج خمناك مظلوم عبدي بيج ريبر آبو سروكي me يعني تجمد خوازه ام خود تسلیمی دولتا سوری رژیما جولانی بن خواسکا رژیم کی باش باناجی خواسکا ولو بریکو پیک بانا می بگوت آنا خمناک نه رژیم کی کجر قاتل لدجی درزیا لدجی علویه یا اف علویه کدناوا دم پارتی د چوافی مثلا هاني قبول لكن مانا علوي واد سوري دبن كيري دبن كيري جولاني دنه علوية دم بارتي د چقلماس بارتي چوا قبول لكن کو قصده را به هر خود تسلیمی جولانی بك. يعني تشكله عجيب هي يعني ناي قرطاندن يعني باشه بريز مظلوم عبدي بريز الهام احمد وندكارم ترحت جاء بور بيجن تشمد خازه ام چكي خدينن ام نپككينه ما خزمتك شبككير كر 30 سال 40 سال لي ام نكولي بككينن ام عبادت بككير الناك ام عبادتش بككير ناكن وام نحاضرن عبادت رز جبو دولتا ترك سراسر شعبا اللي امنا مجبورن تو خو مجبور دبينه تلقوري دولت باخچلي بچه تو خو مجبور دبينه تلقوري دولت باخچلي بچه امنا مجبورن سروكي بريس سروكي ما قالوا دولتا سوري ولايتكي جو ولايات تركيا ايانا سروكي بريس قبيجه خلاص خمناك ام جي بشاكيش دولتا تركينا ام دهندري سوري حمو كرد وعرب وعلوي ودرزي وكريستيان حمو اگر آبو قوت اري دولتا سوري ولايتكيش ولايتي تركيا نه دولت خمناك ويش غيبرا قصده سلاحي خو تسليمي دولتا تركي بك جبوش تسليمي جولاني بك اگر هات خوستن اگر براستي دولتا سوري نه دولته نسر بخويه سروريا ويتنيه ولايتك ولايتي دولتها تركيا برا چارەسەری دەمەکی لە ئەنقەرەیە مذاکرە ji bo çi bi Colanî re dikin ji bo çi Şam paytextina bera Enqereyê bibe paytexta me xelas bû çû eger Apo vê got erê Sûrî wîlayetekî ji wîlayetê Sûrî hûn jî dikarin vê bersivawî bidin ser çava serokê Newewî mêçekî xwe teslîmî dewleta Tirk bikin teslîmî Colanî nakin û paytexta me ji nav pê ve Enqereyê ne Şam û em wek hemwelatiyê em ne hemwelatiyê Tirk in ev yek û em hemwelatiyê dewletekî din in û Sûrî dewletekî serbixwe ye tu bi çi heqî mudahaleya karê me dikin ma em mudahaleya karê te dikin bi rêz Apo ma em dibên piştgirî Mazlûm Ebdî berî çendakî li Duhokê jî got bi ajansa Mezopotamya piştî civîna Duhokê pê re rêportaj kirin dubare kir em piştgiriya pêvajoya aştiyê dikin em li dijin Apo diçûn bera xwe teslîm bikin me çi jê ye bera xwe teslîm bikin belkî em ji Rebî xelas bin îşê me ne jî em mudaxela karê te nakin diyaloga te û danûstandinê te bi mîtê re mudaxela wê nakin tu çima mudaxela vê mesela hanê dikin eger yani kan bêjin dewleta Sûrî ne beşeke ne wîlayetekî ne parêzgehekî dewleta Tirkê tu bi çi heqî tu ji me dixwazî tu dibêje herin çekê xwe deynin û nizanim çi û mafê netewî nema bikirtê û otonomî nema bikirtê federasyon nema bikirtê û wê felaket çê bibû îşê xwe nizanim çi birêz Xapo birêz serokê serokê Mazlûm Ebdî yani Mazlûm Ebdî dikare pir bi rehetî vê bersivayî bide pir sad in ev çekên Qesedê
که پشتی 10,011 یەکینەیەن پاراستنا گەل یەپێگە بوو پشت بۆ قەسەدە بۆ هەسەدە گەلو لە هێمبەری دەولەتا ترک شەر کریە وەکی پەکێکە کو 40 ساڵ ji heştê û çara de heya 10,024 40 sal şerê çekdarî li hemberî dewleta Tirk dike qesede tiştekî wilo kiriye na ê baş e tu bi çi heqî û dewlet Baxçelî bi çi heqî û dewleta Tirk bi çi heqî Hakan Fîdan û ev hemû hûn tên ji qesedê dixwazin here sîlahê xwe teslîm bikin em sîlahê xwe teslîm bikin teslîm nekin kî çi kirî ji ca we kî çi kirî ji we em yanî hemû dewleta hemû colaniyê xwe em ê ji hev dû fêm bikin hûn çima vê mesela hanê hûn herin tiştê xwe çareser bikin pêvajoya aştiyê a ekolojî a nizam teslîmbûyînê hûn çawa ji hev dû wê midî yek kêr bi yek pinêr bi hûn çawa behs û bazara we çi bi hezar xêrî jê bibînin jî xwe ji me neynin demek ev çekê hanê li hemberî dewleta Tirk tiliya eskerekî Tirk xwîn nekirî hûn çima wilo israra we heye ku na gerek ev çek nemînin gerek apo ji wan bixwazin xwe teslîm bikin herin çekê xwe deynin demekî pir sade diwa ev e ev çek li hemberî dewleta Tirk nihadî teqandin tu tehdîda wê ji dewleta Tirk nabe wê bibe beşekî ji artêşa Sûrî bes ne li gorî mintiqê istixbaratê Tirkiye ne li gorî planê istixbaratê Tirkiye li gorî berjewendiyê Kurda em çekê xwe teslîmî dewleta Sûrî bikin dibe di anayasayê de di destûrê de Kurda nas bike dibe statiya Kurda nas bike apo 45,000 şehîdê Kurda li Bakurê Kurdistanê dike qurbana lingê Baxçelî heq ew kêfa xwe yî em wek qesede wek Kurdê Rojava 11-12 şehîd keç û xortê Kurda em nakin bin lingê Baxçelî û Erdogan û Colanî dibe ev bersiva Mazlûm Ebdê bi bi mêranî bi mêrxasî bi wêrekî bi kurdewarî ji apor ew ne apo bi ew xwedayê apo bi kî apo bi gerek bersiva Mazlûm Ebdî bi vî rengî be hûn tenazulê ji çi dikin keda meya di nav we de a keda Mazlûm Ebdî a di nava PKK de keda min jî ya jî 20 sal di nava me ji PKK re kar kiriye xelas em ji me re nelazim hûn çi dikin pê bikin nelazim beş ji navê pê dev ji me berdin me halê me dibihêlin me ji karê me re bihêlin dextê li me nekin dijminatiyê di navbera Kurda de çê nekin Kurd nekin teslîm nehêlin Kurd xwe radestî dewleta Tirk û berjewendiyê dewleta Tirk apo çi dike Cemîl Bayek çi dike bi kêfa xwe lê me nekin wî halê hanê me nexin vî warê hanê Kurd gunehên Kurd rebenin kezeba Kurda şewitiye bi PKK re şewitiye li hemberî Daişê şewitiye li hemberî Colanî şewitiye wilo Kurda erzan nekin Mazlûm Ebdê İlham Ehmed gerek bi vî rengî bersiva apo bêjin keda meya di nava PKK de me kir hûn dikin bi çi rengî xelas çû em tê diborin lê îşê xwe ji karê me neynin win dikarin apo û bavê apo deyndarê we yê deyndarê sola we yê we bi 10 qat ji apo bêtir li serê çiya man we birçîbûn dît we şer dît we birîndarî dît we zehmetî dît apo çi dît İlham Ehmed Mazlûm Ebdê apo çi dîtiye apo tiliya wî xwîn bîye Aldar Xelîl mane disê te di nava meselê de çûye hûn çima ya ev heqasa wilo hûn hatine xesandin xêrê çi ye ji ber çi ji bo çi pir sade diwa ev bû demekî ev çek ne lê dijî dewleta Tirk hatî bikar anîn heta dewleta Tirk were jê bitirse û mudaxele bike
ئیشێ خۆ ژوی چێکاهانێ چەکا قەسەدێ و هەسەدێ بینە پێوە گرێدایی یعنی قەسەدە ئەف نە 40 ساڵە لە هەمبەری دەولەتا ترک کار دکە شەر دکە حتا دەولەتا ترک و تێکێڤە ئالارمێ ئاگر تێکێڤ قونا دەولەتا ترک و بترسە و بێژە ئەم قبول ناکەن ئەف چەک گەرەک وەرن تەسلیمکردن باش ئەمێ ئەف چەک وێ بدن ئەڤە پەیمان هەیە پەیمانە دنابەرە ئەحمەد الشەرع ئەف پەیمانە دنابەرە ئەحمەد الشەرع ئەف ئیمزەیە ئەحمەد الشەرع ئەف ئا مەزلوم عەبدی هەڤال مەزلوم ئەف ئیمزەیە هەردیایی 7 خاڵ 8 خاڵ دنابەرە وان دەهەنە بهێلن تەماشەڤانێ هێژە سۆندا وەلمتنە ئەف پەیمانە کو مەزلوم عەبدی بە ئەحمەد الشەرع مۆر کریە ئەژێ نەرازی بە توندی مرەخ نەکرد لێ بە 1000 قاتیژی پەیمانە ئاپۆ و دەولەتا ترک تنە تشتێکی نڤیسکیژی تنە ئاپۆ دبێژی یەکجاری تەسلیم ببن وانات بێن نا دەبێ مێ ئەنتەگرە ببن بە سەنێک چارەسەری هەبێ دەولەت وەرە گوهردن سەرۆکێ دەولەتا سووری هەڤای ئیمزەیاوی هەڤای ئیمزەیە سەرۆکێ دەولەتا سووری و ئا مەزلوم عەبدی کێلەکە هەبدوو سەرۆکێ دەولەتا ترکی ئیمزەیاوی بەرە ئاپۆچی دەرکەوێ مەدیا ئاپۆچیە دەرکەوێ ئیمزەیە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان و عەڤدەڵا ئۆجەڵان لەسەر کاغەتێکی سپیش بژمەر بینن مانە ڕسمیەت هەیە مانە بەلگە هەیە مانە فەرمی هەیە ئەف پەیمانە قەسەدێ و هەسەدێ تەڤلیک و ئەز ڕەخ نەدەکەم تەڤلیک و ئەژێ نەڕازی بە 1000 قاتی ji lehevkirin teslîmbûyînê yani li ser teslîmbûyînê lehevkirine teslîmbûyîna Apo û PKK û çekê PKK û gelê Kurd û doza gelê Kurd ya biçek namûs ya biçek wijdan ez pir naxwazim yani ana Apo heya vê derecê bire biçekî wilo heysiyet hebe yani xelk gunehin gelê Kurd gunehin yani tu ferq di navbera wî û dewlet baxçelî de nemayî ji dewlet baxçelî bêtir biyê me hebe xapû niha divê rewşa halê de yî birêz Mezlûm Ebdî nameya min ji we re ev e win temaşe dikin û win dişopînin win teqîb dikin û ez vê meselê dizanim birêz Ilham Ehmed tu jî û Mezlûm Ebdî jî û hemû serkirdeya Rojava kadroyên PKKê Rojavayî û ne deyndariya PKK deyndariya we yî û emrê xwe divê meselehanê de qedan we jiyana xwe derbas kir 15 sal 20 sal 30 sal 35 sal tiştek di we de nema ne xwendin ma ne jiyan ma tiştek nema û hemû tiştî fedayî vê rêxistina hanê kir û ev rêxistin îdî bîyî wekî gustîlkekî di distê Apo de Apo jî bîyî gustîlkekî distê Mîtê de ev civîn mivînê ku çê dibin hemû tiştê ku çê dibin bi organîzekirina Mîteyê na ev her sê kesê hanê wê biçin cem Apo Hisên Yeman û Fatih Yildiz û a Gulîstan nizanim çi a Dew Partî helîkoptera dewleta Tirk diçe ne ser hesabê bavê vana wê herin û werin û ser hesabê dewletê dewleta Tirk istixbaratê Tirk ja yanî wî jî piçekî cesaret bin piçekî bihêlin em piştgiriya we bikin win ji Apo re bêjin na serokê birêz rêz ji bo te sersera serçava û pêvajoya aştî û ekolojî em piştgirî dikin tu çi dikî tu çi nakî tu teslîm dibî tu teslîm nabî tu dewleta Tirk tu mala xalê xwe û çîş hevdû dikin kêfa xwe em nikarin bêjin na ma çûyî çiriyayî diryayî em nikarin ji te re bêjin na lê îşê xwe ji doza gelê Kurd ney li Rojavayê Kurdistanê ney bi xweşî gerek helwestekî bi vî rengî
هلوستكي ولو ميرانة كردواري لهمبري آبو ريل في مسألة هاني بقرن آبو دولتا تركتن آلارمي كو سلاحي و كدا و خوينا شهيدي و خوينا هوالي و نبي دسكفتين سياسي نبي أنجام سياسي جبرك بو أنجام سياسي دولتا تركو دولت باخشلي و أردوغان مجبور دمينه ناس بك اعتراف بك خرد بن بالصدا وكسي وكوشنگ و پشت گريا و بگرم ازي پشت گريا و بگرم حتى داوي خمناك چل سرمتي گوتن بره بي گوتن ليزي ازي پشتاوا بگرم ازي الپشتاوا بم تنج آپور بيجنا اب 15 سالي مش آپور دي بيجنا قيو نكارم بيجنا قيو نكارن بيجنا ما آپو چكر يجوا جمر بيجن يعني بچكي ولو نزلول وملول بن نخلام بن خو ببينن خدي كسايتي بن خدي إرادة بن إيدي بس يعني ونجا آبور بيجنا 40 مليون كرد بيجوار بيجا أري ونجا آبور بيجنا 40 مليون كرد نتني ولاتن أوروبا حمو بن بشتكرياو تني ونجا آبور بيجنا جبرك ونجا آبور بيجن أري ونج دولة عتركرد بيجن أري ونج دولة باختشالير بيجن أري ونج كجرين هوا جداغر كرين دولة عترك إيه العفرين دورد بين أري نفي رنجين از دايقي ون نابينم از رخنال ود كمش برفي دبي ون فين بكن اگر ون پشتگیریا گلی کرد خوازن اگر ون پشتگیریا هوشنگ و ایوک هوشنگ بالصدا هانه نویزکار روشنبیر اکتیویست بالصدا هانه امی حمول پشتاوا بن بس تني ريش آپور دينن جير بيجن بس ايدي بس 40 سال وقوت اري وام بتر وخوين بخوين وبجان وقوت وكر ونخديه قوت ناخبون قلي ما يروج عبا حوالين هجا ادناوا قصديد وهبقيد وبيديد ونظام حمو روجاوي حتى ادناوا بقيد اي هبقي حق وقوت وكر ونخديه سوزا خبون ونخديه قوت ناخبون اي نخديه سوزا خو قوت ناخو دركت آپو بو او شو يعني دسي لنخوار جا مدرك غادي كا مدرك خوازم خدمتا دولة عترك اف 26 سالي بي خدمتا دولة عترك كيرجي هاشتي هستي ايدي بس بروبلما من هو ابو جدا 1011 از دبيجم بلقى لجمهن بلقى من امش عندن مظلوم عبدي والله رحمه تشتي زانن آلدار تنزاني يعني عبد السلام مصطفى نشان جمع مالي ها توم ومظلوم آمد وريفيبريا بيكيكي وعبد السلام مصطفى نشان جمع مالي سپاسی و نزانم چه و هوشنگ چه بخوازه و معاش دخوازه و مقام دخوازه و چه دخوازه امی هوشنگ بکن سرو که رونایی و نزانم چه نه و ویش مخوازه نهاون دروا دکن دناوا خلقه ده ما وش خوف فدیناکن والله هوشنگ فرا دخواست و ما نزانم دخواست به مدیر رونایی تیوی ما براوی دا یا ده سکتر بن اف چه دروی یعنی دیمک دم هاتیه روش هاتیه وی قناغا هانه كونج آپور بيجن بس حق واسا صال حق واسا خوين حق واسا كاد ايدي بس وني بسر بكيفن امي حمول بشتاوا بن لي حتى ونج آپور بيجن وسري خو بطوينن وبجنا خو بطوينن وآبوجي بيش سري خو بطوينن جي دولت باخ تليره وجي دولتا تركره وجي ميتيره وجي ايتيره وجي نظام شره اي والله نحقي خدي يعني شواز رخناي دولتا تركتكم اجي رخناي ودح قاطب شواز لدجي دولتا ترك فاشيست مهبتشي كوجر از لهمبري ويمه از دحقات لهمبري ويمه ايش بركو ون كردي منه ون حوالي منه شي نابه ون بن حوالي دولتا ترك شي نابه ون بن خلامه دولتا ترك ون بن عسكري دولتا ترك بجلي كردا
بناوی کردا تو فرق دنابرا و قروجی دن نامین قروجی جو چیتر دبه لو ماز دبیجم خودی هلوست بن داویل في تراجيديا هاني بينن داويل خاپویزم دناوا گله می روجاوا دبیدن ون خودی هلوست بن هیدی وگل جوی کولرا هانه جوی کانسرا هانه و گوده گله کرد باقش ببه لسر و مایه لسر قصده مایه لسر حسده مایه چاوه گله کرد حمول ویه كونش آپور بيجنا جي دولتا تركر بيجنا وداويل فيرو بلا هاني بين اف هيفيا منه اف مساجا منه اف ناميا منه